Yo, abusiafo me makwa baba edum TV so. Ene o my Ghana dwumadi. Eye mo somfo ma de nyina abena edutwumo amosa. Ene so ye hia mu biem e wo my Ghana dwumadi. Na ye baba betwe enkomo afa eniema agye social media so anase abefo ntentan so eniema e koso bebrebe. Na ubie internet so a obia de na no atom a obia ekabie eno no de eno ne asofo ene akonfo a o magye TV so afa na yebusa se eyese omo etwia eto edema aban no ye kan asofofo no anase edi kwan so mutwia eto efrise omo ye nyame adwuma na ye ba akonfo no so a eyese yeyi omo efri TV so na obi anya na sundue anase omo so exercise omo right e wo my Ghana enti ye wo yenwa empanimfo mienu bi wa ha se ya ye no mba be twe enkomo afa niema a ekoso omo e wo my Ghana dwumadi so enti no ebe bo epini enwa ba men na ye busa ne din na ye de na twetwe enkomo afa niema a ekoso yi Minya be mampacho mo akwaba eba edom TV so. Me pacho na obebo wudi akire ahwefo. Me din ade Steven Osei. Steven Osei. Okay. Minya be ma Steven na me pacho enema ekoso wo oman Ghana emu sesi yi. Me pacho wadwe nkyere ne sei bubu bisa sei de pa na e de be na ekoso. De pa na o hwa ekoso Ghana. Mo waya kan bibi efam medase me wo ho saa yesa me wo ho ye nyina ye wo ho na ye te se akonfo ene asofofo agye television a ye hweso na no ba bia wo TV so na konfo si so wo de beto ha na asofofo si so na ye nko asofofo so pantiti me pa wa chewo wo hu ne se eye se osofo etwia eto edema oman Ghana ananse ni kwan so mtwia edema aban se na wadwe nkyesete okay sa wo ka no kwai pa ka nke ni sanka asofo omo etwia to ema Ghana aban but senia asofo ni epi so a omo eda ne dinti what you say na yeso ewiasefo na se say yema ye ni da asofo no papa ebom what you say it's o say na ngasa say so aso dem bi obewura ma ye ton ade wo ho ne je so won say aso no efi ewade ngopon what you say enti say aban Ghana aban epese aso churches omu twia tight ema Ghana aban dia media mentumi eka ho bibia o say Ghana mpenifo aban obisa ewade ngopon na ewade ngopon be say onye no eno na onye den onye because we carry Exodus 30 ewade ngopon eka kire Moses say o kire Moses say kwan a onfa so onye anointing oil no onfa ensra Aaron ene onfa ensra Aaron nemba na wo endi asofo na Bible es in say eni say obia eye bi say senior Ewade ngopon akire Moses say onye no Bible say wa muso kan obeye oyo ni bi say eno no endo me enkan what you say but and there about for quarter flight ton no nyame abefafa no mo ton aso dem also yawo churches bi won churches mo kan kwa don say mo twe Accra enya amna Ewade ngopon churches no on say wo ehwe wo mo enya business no say wo ma mpemfo na aba wo eni da ho a wo mehu what you say etime dia mentumi enka ensemi enchre Ghana for mpemfo say Ghana aban say man enje churches no eto Benjamin near metuma kan say Ghana government omisa Ewade ngopon na Ewade ngopon be say onye no eno na onye na metumi aka fa ho yo meda wase minya be Steven na ahwefo ye wanya be ma ba ku bi so a
ye pese wono so kire na adwene efa asofo a oma GTV so afa se ewo se omutwia eto ma Ghana aban anase di kwan se omutwia eto no yo menua be ma me mo akwa baba Edum TV so ya masepa nyakopon hira no kwa yo me da se pato ba udin akira ahwefo me di Emmanuel Akomi but do not frame 16 acres na me amasa just say God is my witness because we are seeing apart from me obi ani we are seeing nyakopon me bofo Bray ma me da wasibio na se de me busa ye no asofofo a omagye TV so afa se de menua be ma e kan ye se omo de asofo adwuma no business e wo man Ghana mu omo chinchim krofo nsa e de gi nkofo sika ebi so to adwuma pa kasa e wo o man Ghana mo twi akra de ba Nyankopon asori fie na me pese bibusa se se o mo twi ato e ma Ghana ban na se ni kwan se o mo twi ato we da se e ma watie fo no wahwefo nyina na asem no kwane kan din ena do bi tie so ana ni den so bi tie na no kremu die e wo se ka obi atwia asofofo wo se o mo twia na temam fo so so e den etwia because yes de yamfama Kaiser no fa Kaiser de ma Kaiser ti wo ne Kaiser de ma Kaiser de na Kaiser do wo de chichiri no kuro no ekuro bi e mranye adwuma no ekuro ne bo enti Ghana no akoyese wo hwen sori a ise aye kase wo wiase a sanke factories anka omuntwia tax ma bayana enti se enye factories no de abeye omo na be gina factories anka wo se ye ma Ghana no ena ise omo na edi akonya wo kuro mu obi TV a ye hu factory asem ye ka ye hu nwuma bi ye ka no asem ya asofo sem ne anwanto yo a ye ton asem ye ka ena na asofo so kan bi se okọ be ni eto anwanto yo a hu se ho nyere enye papa ese patakali adoso ana me hu kan papa na ebe de na hu se we firi nyame ena we se yin firi nyame me se bi ye fa na se me wiase ni na ebe de na papa obi ka asama chenwe a obetimi aka mu se asem na o kan nyame asem na o kan na se ni nyame asem ye hwe nipa na ekoto anwanto yo firi no ho me koto wo no me koto ya de kwa mpese ye adwuma no etimi aye den aye adwuma ma me aye adwuma ma me nko ade ba bia me kwa mbacha ya na se enye tumi me na papa no eti kwan na Ghana betimi akoso no ekuro bia ye papa bia ye de mmara ena chichi tina de so fo kama bi se Exodus no Moses ye ka se onfra Oduro wa difrafo nyanse na o kan wasem saa so na ye man mmara a onfambo Israel ho ban a odemo kodu promise land so eti no Jethro so kura be ka kire ne se adentina onfa mmara no onfa bi sisi ebia no ebe ya kese pa yema ono ne nyede emdi emra kese no na e kire se ekuro bia no de mra eye ehima ekuro no timi eden etumpon Ghana ko ekuro bi se ye mra na ewo ho but ehemu Kenya because okwa abrochi ne timi chi stars eto prison dia adentina Ghana obi yamfo so yentimi nche no eti sa asofofo na wo ton no ma no wana mo TV lances ne TV right e mo metra TV so ene nyame so mpa no kwa emfa de omo ye no ene nyame sam embo ebra eti omo de right say I was say gi omo sika because sa sika na be tax no ene de bokro no ban ene de chichi kro no ene de be factories ene de be top beds ene ma hospitals na ade ade eti sa asofo ne anje omo sika na de na ye no kro mo ti bi de tumi ne de ye nchi obia say one man churches so say Catholic churches so ye nchi obia na no omo na atiti schools eti sama meka se bia to wo ye hiani na wo back school okọ asorutwa auto correction utwe bibia bi na aba no school ne apam na abeso asori no so na eti school na eya na se ni eti wo se abanji na abanji so de ye ne de na so ba na ye de enya benefit aye de every eti na so de mo am so beti na de beti na kan yo mi nua be ma na pusha ebi o mo hu ni se aban no so mutwa tas na adwuma wo sa aban ne de ye no won fa nye eni tina won pese on betwa tas no sanka mutwa tas na se mutwa tas ma aban na nka aban de ye mpuntutuma bi ma ye mabunufo no so ye de ensa som na ye so etimi kokko ye adwuma ne bia sanka me gidi se nkomo so nkomo ni medbre eso so atwa tas no etina na me ka bi se ye mara na nkasa no ya gugum aban na wo se wo hwema entoto ye papa ekokro bi em na ekro no so aban no uniska resource awo no na ade bo okro no ban ena nyuma amanfo bibie no ena ehwe ne dae de abokro no ban eti wo sofo no sa aban de be ye adwuma o onfa nya adwuma o oso amanfo ba obeto oil ebeje ema so seed ewo ho eti wo right say wo twes kan de ma aban sa aban ya sofo ni aka na sa ya sofo ni na
majority carries the vote. But I can say Any asofo but do na I would can say do na you go be Martin de na sebata do na ya pobofo kakra bi Yesu Christ be na mafro mo so keto bi na why dey where you am ntino asama o kan magiatu but since Sika o say yeji a o aban wo ka cheze 4 years say na be ya magana yeji sika no na 4 years went me anya maame sa kokro moti na sa rekoto aba eti ne beto aba na say wo bo sha be hye no went me anya den eni so Christosom a yeso ne no emfa aban Bible dey show parliament emfa aban emfa Nyankopon nyame wo ha se obone ma ho ban se awiye mmere no ba fa ne ma akọ Yesu Kristo ahyede o me Kristo fo se sofo no me ya adena eti yeti ha se no wo ye Kristo ni ade e wo se wo ye ana wo ye sofo obi ada asori anu bia wo bedi wo kuro ni ni o ma basabasa ye nyebe emma wo kuro eti wo tax na e betwetwa no eno na e bebo kuro no ban do ye president no ye mfa ne religion ho ye mfa society ho ye de da se ya to aba ma wo se be yi mai wantimi anya ye next 4 years ne beto aba etian so nya de ba asori for the e mo asebie se e wo so obi aye de etua mate me nua be ma me da wase na mese gusa brass Steven say akonfo a omo baba beje television so ese wo sim television to kwase ya fasika bra na me fa we ma wo tim to kwase ya e na all court bra never be join all court sane mani nyina e wo TV so na me pese wo take this media nanka wo kasa kire wo ai aban say eye say wo se aban eye ehweham na youth na obo ha wotimi ejani beba e wo fie na woko na wo television amano na obetim television say bia wo he TV obehe movie na oboko advert na confirm ba beti TV ni so sample for no eye say omotena TV so ana say eni kwan say omotena TV so okay eda ewade ampa se se ne ewiase ekon Bible say okay Genesis 6 verse 1 Bible say ewade ampa ebo so ne asase no a eni pa edo so no e ma bone edo so churches papa ho emko entende e was say yene a Ghana for ewiasefo Bible say yan chen kwara no kwampa won fa so no munyia o man fi woni ne bi me say I'm telling you me television me wo fia me television ma tse me mba no say ya water station bi o say wo de to station bi o say wo de to exist station bi a na kwa to what you say and then o peskedura even o phone so and your television so kwa phone WhatsApp YouTube Facebook phone de kutem tayano o peskedura phone so o pesa wo join okota phone so Sika society phone so and tell us anya nkasa ya hwe ho hie na you make sure say you be som Awurade Ankopon na ade Awurade mpo ohie fie ho de say you be dan yachi amawiase ni ama abrabo afata Kristo what you say and he said beginning on say you make sure say okay Matthew says better to Bible say you so ne train na di kan na ka chiri bia enti moment say di kan say you nante konkwem na ya be heaven no kwa eno one parobesa no ya water business station bia e was say what we feed ne to any wo baby any say what we feed no eto and then some water business wo fie na ma me no what papa na say what tell me we TV ne etoto stations bia brother we remember on so mo shada say o mo ye adea eye kama exactly ni pa we remember on so oh program we dey here etoda ya go fa so for fake one empa program we dey we remember on so no mo e change anyama entibe dey akonfo ne amalafo na wo mo television so me pa dey no kura dey aya me time enti me mano po me ni champions ni am etoda me search akoto baby a na me ba ka dem se da e ho no e azanfo ne bia ma tren kwala no enti me sno sesi adofo a wo chi sesi ewiaso no nia sesi a ne ye de ehu
yedi ehu a enye ese omano enkwala kete wo mu ekoku akwala gi say because of schedule order for then ya tradition so any friend book and as a conforming man and for tete tradition so me dey asofo so fake one wo hwenia crazy la program bi about the party you asofo no bi say o nye 10 yen ka ho asem woni ewiase empe adepa ewiase esoso ade enye so be try the kakai say asase so before be kan okra na am tell you everything but we don't want to aka na kenisa sample na sample fu go fit ambition so that conform be china so let me tell you one thing ebia ubo ya sign school fees ya sign oba school fees oba no ni met phone ya obi akotwe mo de wa ba fie oba ba se go kotwen enne dapen eye Friday twen Monday meko bank na mako Sika na maame no so wo de tradition to ho e ma oba no hu se konfo bi asofo bi kra e ma loto na konfo bi abaso we de wodi we ba me we se enkwala no enkwala ya smart e ho o ma no papa ni ho e wa so tradition no na wa so oso ya konfo ni ni the telephone no money na wa fa we no ba so na wo ba no o do ko bra bebia enye nchodofo Ghana for mo ma yen sorry na sa enema bia o ma ayo tradition so a emboa no ma me ka asem nchira esam na America no mo hwe ne ye mo ya editina nya meka bia ma mo nyimfim mo yifim a Kristo baby sam wo say yanya puppet sure yanya puppet nkwala pretty I'm telling you sanya man koso na ye promote Everybody am upon the kingdom. Sure. Jacoya Faswa. Wamu ejaye. Kwena Faswa we are the jaye. When him all God's morning Freemason for you, secret society Lord for you, and what is here. And for and mucha sa program no. Oh me kase bia Ghana was beautiful. Talented kid na there. Me condemn say yo. Bet you say akwaru a star I don't can say. Ne star akwala ne talent lobi onwa obakwa koye talented kid but ono ne ne program no senia obesi atono ndom obesa nasa ebe fata Kristo ne ndom no kra ayatem etufo enti asase so de ye pe ana obesi onwa akwala obehye mini wadandan se ebia se na America for aye amba ni omuyi omu twamfoni ene de eye bede wadampo enim se akwara no saye ono no de eta no kam obetesa woni no wacha hye enti enta babo se moma yenjai dunia embom ne enyi ne twabre no do a eno de babo nako bet se hu se dua bi si ho na se be wu ani a entam pa no atwadua no so entam to ase wacha hye do to ase enti mesramo akekere the point ade asofo azafo bi ba ya na obi ehu so mo nye na ka osenka ewiasefo ne mo bua kene the point na ebimpo ede ekuti antmesra mo sister asase so brother asase so afi enema ba no afi na ede west crossing go yo enti moma ye dia yenda ye ti emewiase ne fa Jesus Christ ye kra ne adenkwa se ye ka se yenda ye ti emewiase a ye wo wiase bet am I come and do wiase what kind John 3 verse 16 read up say Oduro wiase or the double back about farama menu obi bi obedi edi on no be adanka ono also say 1 John 2:15 ono also say emma mo come and no wiase any emu niema obi bi ade come do wiase ni emu niema read up ado eninu wiase ahwawa efi Kristo sansa no what you say read up say Oduro wiase ono ase ema ye come and no wiase ni emu niema means that read up wiase oso dono Ewade mpo ne japade ewo wiase ene me no mienu eti se ye bibi ewo asase so se make sure sa property na ekeye fine ewade mpo kingdom ekoso sanko abosomfo yima lamfo ya na mo ma asago ne no mo twem timesra mo adofo a mo hwe mesra mo ma ye nia ye enda ho
na ya nanti wo konko na papa osane a menu ya ye rap he afi na ye hu akrofo no malamfo a ekoso a ewia Ghana ya ye frustrated afi ni eba no eye west enti mo ma ye nkasa ewia ye Bible na ka sane be dey say eba e na Bible na ka be sane ma we su amaso a ye hu Kristo ni nyam todofo mo ma ye ni ayam bo ye sapom yes sapom nsu ni ye make sure ye betra kokko enti that ye mba ye wo ye fa Kristo en church no na that ye ni ho no a ye mba no atumi agire ye nim na ye mba no akire senia Kristo nsu na ba senia tie na that bi say radampo afraye na se ye kwa ye mba so atumi atutu Kristo anamo ama ye mba so akire senia Kristo ni nduma obeda no asase so na padodo na efelo na mo nante konkoye na Kristo ne ba to no sania ni padodo na anyira pa so sister we dey mano ato abusiafo ene ye betwa ye ho abasesi a Edum TV. Ya yedi. meda semi nua bema na bra kwasi so oso wadwen kire ne san e wo malamfo yi a omaje santini wo TV so bebrebe na san ya mo ho wote se enkra mienu akokum am se 17 na se san akokum akraketua so mo akwaje Sika duro be pato no so adwen kire pan se die pan na yenye san malamfo yi e wo TV so yo meda wasipa na mishra na de omni say on se so for cancer bebre ba me de me ka ewiase kwan ye be fa so ye be boy mo bra no kra na ye die bibia e wa asase wi so ye wo no kra mienu ene wo wiase ye wo religious for no kra ene wo wiase no kra de de chichi wiase de na me make na akonfo no mo na mo right alternative so na tetene so ni nim so mo tin rem na nka na ye pemwa bia na ke akom no mo amaye e na wo yare so na utimi kwa bi chekere na ne ade omso edusifo ne ade na ene no ede no omso abati so mbe sa ne mawi what I say na se o ba bi e dey efiri nipa akasa no mpe no kore nipa tuntum akasa ne mpe no kore ye pekwati kwan ye fa so dinya ye ho e na wo pekwati kwan de nya anwa e wo ho nsusu anso abe dey obenya hwankola na omnya asa problem yi sei ba bi ade bia woni ete agina no ho na wadwe no nsusu nyina ye dey agina tina so focus o ba bi a o kire ne man so mo fa TV ne nye dey ento ba ye onkola bi won ma o so aso de ho beka se nkoa na e wa na we dey oko ko so fo so kra ya we se Bible oba de selfo ne ka kire ne papa se on kire na japade no mfa ne de nye dey e ma ne ko na ye se ono de ono nye na so betra ne papa ye dey enche ye dey ono apeso ono akogbo na kohwibra e ko hu se enso hwe ye dey e wo mu no e no sign na ti se o ye dey oba it life na kwa ye bibia ye dey e wo ade na nkola ne de ani hu no eno na e ba omo adwene mu a e kire omo se ekoye wiye ebenya se na ede na wo a wo to na wo se wo ye Sika e mo bitim nye Sika a ya ma wo chance abetra TV so Ghana economy ye sinke ye kofo ade na me ma trust sports stadium me enfa cargo car embassy wo na te se Sika Gari ne ade omo kikei mo nye fote fita container ma president oti abanjisia na mo fa fixe dum so abai na mo TV say ye enfa 15 million bla na me ma something billion na just in dia o black man trim no I swear ya wo form dodo eti wo say na ye wo wiase ye ne ye sifa dwene ade bia de be start wa brabo ye ne do ko wi ye destiny e wo ya ankase ye nsem ene obi ya nsem ti de o pese wa brabo ye ni nyina ye de e wo ankasa ho eti akonfo no mo ba TV so no o mo anafofo ene politicians for sa so fofo so mo ye azanfo ne bi no ye azanfo o mo anafofo MPs na isa akonfo no ena sa akonfo no so na edi wiase ye de eso eti me kan no kro bi a cho nye akofo no rule Ghana ye o secret society bi a o rule Ghana no no da o keke ne ye hwe no te say mirror eti nyoma ezisi o wiase no se Ghana pese ye boy ho brate se de ye benya ho se de mafo na nya na sa akofo nye o se ye boke o mu nya TV so na ye close o mu TV no ade na ye ni nchechire papa o TV so enchechire papa ni nyanya nye se o ka nyame asema kire oni ye wo engineer for ye wo akola bia o ye tailor nya e betima be che tailor adwuma o TV so amne nya ni de de ye obi o betima light nkwan de enura na me no ka se me ho akola bi o tamalia o de mfra man nkwan light ti sa akola ade na ye invest wo mu ena ye ma obi akwan sa akwa so betra TV so ansa na be mo obi kwan so betra TV so hwe se nim de na ekura no
or the man we are senior and nipa dom na dey etie no it is any pana no ko influence o say any pana so na nya the papa no the man na enya o man na wo bo no yes e o man na chese nindia yi ni ene adwene ni mpunto en pese ba ya brabo no e na me eni nyam kwati kwan so ye pese ye fa na eni nya ye mo no e na kofa sa nyama we na ba sanka ban be ya on fa na ensi form no pam sa azafo akonfo ne dusifo ne asobofo ebi no on pam mo nya free TV no so because you be o engineer o I bet in the better now. Like a politics can hear can politician be out TV so. Can you be on him and Edria? Nanko betche. No more mus no Edria mono. Or more comment or me first Edria. Am I in Niana? Or does that conform not it so when you say on the TV station? Or set to meet Elbe Cassette, Oba me sound. Now ni pass me so by and calcula me sound. To one of my uncle for a chance. And penny for no diana, you ready more me. See, you are ready to intend here. I can go for you on a community cry. I come bear silence. And the man here whom you know, send me the most sister here, na ye chimia. Minimum sister ya yellow inquiry. Maybe see so their master the boy day at work. Tigana Yamra I tantan China, 8 minutes more Ghana in ya say. Yamra papa and find ye juma. And I minimum anyway, to anyway by no way bill. Ya jelly will be a thing what I say ya jelly. 3 days near money bill, Ada penny beg Abbey, Abijama. By the day, yes, and at war, I'm a wow, yeah, Unyo be also Munzagana Mrano, a chick or yeah, in be. Wow, Miss Ghana, my bed show more than 25 years. Opa could travel the betting. But Ghana, Manam, Kophobia to Ghana is kind, Yanyan way. It's a better than Emma Malamisu said, one so much that TV so day, Emma poor also be Yano. I don't know anxious uncle for me. Also by now, community them. Cause I'll tell you the more America there. We won't channel. Akron phone qua. But more na akron phone. Yes, I come on day. If it's even so. And Kensa, Kebaba Ghana, your friend to my body. Efra. But there was similar Abema, Ewo, wa gentry. Na enche biana or comfort any or software. Enya kasa with social media. Now we're 2 money way. Now we are 2 money way. Now me pese me busa say. Enti osofo a wo si Nyankopon na afre no a wo de tro kronkron na eye adwuma eye se sofo ebe gina social media na wo gu wo to mane okonfo e otimi to mane konfo ma ebi ka konfo ne ba nyina na me pa cho eye sa na se enye okay me pa cho to me nim diem no wow dem nim fa Christopher sun se o se mama num kasa embra nyam da enchine ye den ewo enti wo be Christian why a different person. Share adequate as so for the customer comforting Kasa say they are all from one camp. They may know because I didn't know Kasa, Utimi Kasabi. Because maybe a term according to Bible. Open to say, Papa be bar comfort and Elia Kushai. Because we are chaining to me, no, Elia Timiere, Edin Kuni. It's a baby outdoor or don't feel one time about. And go for the play your mind is almost quite mountains like a bonfire, Elia Cochina Coponi. Tijanko na mountains in to call heaven. Yes, Christian or Tan to call ya so or call home ben about it now. It's a go for being himself more train Yame any more mountains or but on say Bonnet on way or more train. It's a Bonnet abbreviated Yankophobia, said you're more from some years before but or more than Yamini or Munya de Asia baby ada. It's no almost our back on for our Casano. When in baby or Casade, if free, because on one camp. When my dear old tongue, so no Sika Gari, and I was also to my phone. My Bible also say, Munko yourself for Nango Cancer and Padobejino, Momonasu. That's the final Christianity lifestyle. Now, until I want to cast maybe. Now the old Tombi, or 7 Mamma, or some of Amaqua. Oko cast off with anointing in the one Tonequa. But I pour the Casans and or say, Medicide with Mamun, Medisa and same way Mamun, and come on, quite same Jim will be. But to run out for Sadonai day, I might say Jim will be. Next is yes, one fact, Namia Sama say, Monfanco to Sika, or the Mamma Quamos Monfanco. But send ye, was not touching my command. Your friend be the free world. Say, come on, meeting natural baby. And they are coming softly, all by not crown fast by and yet, no car bear 5, may be acquired, may ma come. Yen so see the fan talk myself. It was often a human I would know. A piano, sir. I come for Barnes so day, it will count so bad or Becca. Now, can once or so. I'm going to make a sabium. It's Bible class, I say. Sanka Mumbe will be Quasia, more just a pack on day, if a boom Quasia. It's in Kawan so can say Manaba. It's in a mini pine pair show young. You come on a Mujan Christo and name was a series. They don't know what to do about them, then
edidi na tem na che se wo fo ba bi no wa free na nya se be de ma edi church ni pa se mo do mo ko Nyankopon wa free sa angry no ba wo me mu se wo bo a free de Nyankopon from bi mo hu na mo pesa mo ye de munya e de ntina mo tinya da munya twaka da bia wo sumo no e han tena ho so obi ani ni lemu me ye conform me ndi mi lemu wo su nyame Kristo ni a wo su di lemu me ka sentia wo su me ka sentia me de because kan friend saying Sam 11 I so didi ebubu nyina so a oni fa pembia e so bi enti no de osofo no koye ni nkyere me say eye Kristo asem na ade na oye but omu nyina wo society bia because I go enwura mu kura abo bia de oso kye no timi kye ne yata echi biwe sebo echi biwe enti akoy omu camp no sanity wona ne so kye wa meche wide awe we so na wo kye na meche but no kura mu pande sa ne ma na mo ye entwama se omu ye sa ene ntwa se ono be sofo no pese na mo no so mo confront them in problem because on we are zeni mame comfort echi am akese because ono obo ne ho dawuro se bra ho e na also obo dawuro se yembra mo Jesus na ese mo nkobo ne ho dawuro mo ma kire se yembra ha anase ha ba Jesus mo nkobi asafa na nyina na ede na wo kire wa kire kwan abra wa kire Jesus kire kwan na ese mo ma kire Jesus kire kwan dia mo ye tips mo ya kromfo ede na mo o se awe ede na obel na ese mo ya azanfo etinya minimu ni twaka bia ma mo de ne din e na edidi to ka chem se emre beba mo ka se mo de ne din sayare mo de ne din tutu an bone me ka chem se mo film so nko ma mo ye de enye de entini eti sa nkofo no omo kasa no ebe mo mu ba bi omo ye de omo free omo se omo na nwan tin beba omo but omo mu de omo ye patakufo to me am robbers in Christianity life but omo free Christo busoni na de oye Sika Gari no mo hwe omo na brabo se Sika Gari no ye ma anfo wono wi a wo che physical money free mo no na ma mo Sika Gari wudi a na ese ye den na ma me anoma akora wantu a omuana ti na fa me san ko ye adwuma bibi ebeba ne ti wo se me de mensa ye adwuma den eye nipa bi a wa asase wo asede nso no sa be ye adwuma den na on side akowa no kwantia we emsu ma me oni twen oni pala oni sempoa na papa so wo fe no se Kristo ni onti ase we fan 23 se e Kristo adwuma no so be ya ondane no no me fa e kwan na chese e Kristo adwuma no ndim because ye no na ye tie we na ye chire no se mo be ka chese mo mo Christ be ka chese mo boa mo nyi die wiem ni enchele because de mo ye no enchese mo chele mo be kanya ne sam papa bi na ye a che because mo nya mo awie mo so mo se ye hye da pade wo soro pa so ye hye na wo di range over didi wo yonko so for atem o de je wa gun didi wo so for atem wo de waja pade a wo edidi okonfo atema na se wo firi fa ne bai eti yekun Zakios a ono hu se wabo kontompo de nya no aseme no ko se ma bo bi kontompo a ne bo on premise ade na de e man ada mo fa sa ne man chiche na mo ka se ko ka Yesu nkware e azana asofofo ni bi ye de e eti de oye no e tumi no eni minim de kakra won e nyina Kristo so yenya ba ya techiwa wa bonten a wono so eje adwenkyere afa enema a ekoso e wo TV so yi e de moma yentwa ye honra na yenkotie de wono so e kafa ho na ene yetiesi abonten so e bebisa ye manfo se enema a ekoso wo TV so ya sofo ene enema a omo eye wo TV so no e de pa na omo agene eye omo se ye ma omo ntena TV no so na omo monkrofo po ana se yenyi omo free TV so yesia ye nua ba bi wa ha mami mbusa ne din mi nua ba na ye fra wo se fra me na ana me pa che wo omanga na dwumadi esunie na ye bisa se de asofo na si agi TV so afen ene nneoma a ekoso wo TV so no e de na wadwen chew ye no kre asofo ne de say omu gidin wo TV so esan say omu wo Sika ense nipa no no wo ni Sika na se bia wa bie television a wuntime nka se o mani mie ena me bi dem susu ya ne se nipa no wo Sika na se wa bie television dia e wo se omutua tax e ma aban no se ne be aban no nsu benya emfa so wo hye asofufuo bebua omu wo Sika pa enso omu mo man even kra na sorry kase bi wo asori be se miensa enso project bi wo ho a e wo se wono ade ni Sika ya o expect aban se aban ye entimi de mi hu ne se so omu de tax eto omu so a impuntunuma bi ebetimi agiska ne de aye sense ni nyina ebeja yegu aban so no entimi so minsusu ye no no madwen kire no
yes I eba akonfo no so a me de saa de ne de akonfo me so me TV kra na me hu akonfo so ya na me yema hye me na me suro saa de nko mu nyi free TV so de dada na ne hwe TV ne ehu akonfo bia wo so na obi ewo ne konfo bi okwa ne ho na emma TV so enti me de me susu ye ne se omu yi free TV so enu mo ye eno na yesa ma nkwala ne bebre o hwe TV na wo hu saa de na onu su tu anamon akwa saa ade no enti me de omu nyi akonfo no free TV so asofo ne de omu wo sika enti omu wo TV so omu deserve but omu no omu tua tax me so kakra metimi aka no no mateme da se na mesa bisa wo se asofo no omu wo TV so omu wo sika de nanso so asofo na amu no kura no ebi di TV no so no ye nneoma bone nti eno no so wadwen chew se asofo no sofu bia omahu ni se bia o di TV ni ye nneema bone no ono so omonko ne ho na omonko confront no se bia se ni amoye no enye se e bia ye katu TV na me blemu ye because ama nneema bone no koso wo TV su bebre se osofu bi ho ye sofu but wasan nam kuntrase ye nneema bia anye de ensem fata o de asofu ne kata enema boni bia o ye den oye enti saa no mon kosofu ne ho se ni ye be yiwa fi TV no so eno so me frese no so bia ye ya e beboa ma saa enema boni na o mo ye na e be susu enti me so ma dwe nkyere no no mate we so ye nua ba na dwe nkyere no o se asofu ne de o mu wo sika enti so on betna TV ni so no matua tax de amaban amaga na aban akoso de a ene ono de nko ni problem bia na emum se wo de wo betna TV ni so wo ye sofo na betna TV ni so na wo de TV ni be ba po wo de be hye nkrofo kutu pa ma ya husam ne de a ene nko be susu se mpanimfo emra wo ho no mo no wo mekasa se de be ya wo betu ho afi ni o ma bi etisa ho egusu aya je amanfo age nkyere ye se asofo na wo TV so no omuntia tax anase mo omuntia tax Mini abema me ma kwa ba de ba Edum TV so. Ya me do fopa. Me pa cho na dwumadi a ye busa ne se. Asofo agi TV so afai. Omuntua tax anase ma omuntua tax. Omuntua ma ne mo so kura. Mpa cho di ntia. Na fita no pa ko pema nwum no mutia so ne ma die nua ma ne ye yere mu Sika nyina. Ghana nko so kura firi wo mo. Ta mo se nipa de ye adwuma no. Aban ahwehwe ha ma omutia so ndem. Na aban mutu kwan kwa abrochi ni za na abrochi yesom. Bible no kwa trauma ye ne se mfa na nyina nya adwuma ne mfa da konko so nyankopon Ghana de ebu eni egu bibia atoti na ban bia ba nkoye no nkudi ekufa do aban ne ni da no so e ba eze kura ne ma nkoye what you say da so for there almost say o man no kwa ba akopɛ aso for the politician na eku o man so o man ye bridi include especially boys no anodin me pacho o say o man ni bleed especially mema no na what does the asofo got to do with breeding and bleeding na asofo e asema making sister wakwa asore o 2 minutes down asofo akwa yere waje a o ba sum je ofi police force so achi akronfo gu ka ato ekwa bebia someone for boys wo ne de da kwakwa chi nipa be atu na ko central na ze bia bebia police station wo no within 2 hours near Jomu in about the year, you be 2 million. Now, from 4 acquired na aquachina for one antum. Aquaginis, I guess some of us can go being Quaginisica. From Phobia Bachina police station, Bio Biba Berlin, Bia, Yagis can go Berlin until you remember your place in Chain Baproka. Let us say, Mitio Cassani, Apasol Chesse. As a funny no Majuma, you said you're sending a map. Where's Navy? I'm on your force Unkoye. Gan abrocha ye nyina ye mra me se me tuo se me ko police station a me hwe ni bakwa me ni nya ne fie ofiri mu what I say ni fie se ne me menko ye nyina so bia dance so okoso enkosi aga ko se yiska udi bim kra na ye wetna wa fa na nko obi o wo hia fo asem wo court 15 years the sika ni de ko within 2 weeks ye bu ama na wo ko sika for mo ahia fo mo nkom na sa wa bambugu no jaba I didn't know so many years. Do we call me Raho? Do I'm to be Jan Raho? Nana Nankasa, any of you. Any because any other man is a Ghana, Cassa, any of you. Mammy Pacho, Miss Ibu South say.
apart from asofo na agi TV so no akonfo no so agi TV so aboso pa akonfo no menu mienu ha na ma mbetena so enya amanyofo ya lands no mo de betena so ana o ya ade na nya so emra na o se ekwachi no me metu akwachi no o mo hwe sa ade no so no ade o mo teto wo yere na o titi akrebe ku obi dia say afuna wo badwene mo say o mo titi TV so comfort TV so ene all court nya TV so na akra na wa ma akra na TV na wo ma me kwa adwuma na akra nti dem TV no ne de all court wo kire ni say ya ye ka de na mo no ntu masa o ma ne panefo nyina masa o mo nyina nya masa enti mpacho wo say ne wo ka no mpese mbusa wo say mpacho mpese mbusa wo say wo say ye nje wo mo tax no na se say ye je wo mo tax de ya ma wo mo kwa mo ma TV so ana masa ma adwuma mi ye je me tax eno je se me ngoton wi wo mo waje asoro no tax a so se me la ma no me tua tax eno je se me ngoton wi wo me shop ana me ton ko ken wo me shop u tua tax ni asa hwe wo etibi se me la kra ma wo that's it to that's it because e bia sore u ta se that's it to that's it mi asore wo de wo aban beja bodu amanfo se wo ye bosumsu ni no bo so ubenya doma me ya support o kakra bi na akwadwofo na be ka so ebusumsu ni bo mo mani abre ye aduma bobo omontima ma wo Ghana politician bi aba odun vote ho wonwene de obeye be ho wa odun sa de ni bia no wo ya aban wa bakọ wo da so teso a fasa boot na na wo ye no mamunsu fasa Ghana na ye mamunya jeti mamunya jeti de mika nyama ne mlam youth no buo fu fokin ya rasi bebre ye nua be ma no ne buo fu ye wo se enoma e koso wo TV so nyina ye Ghana mpanimfo na ama e koso saa enti ye sere mo Ghana mpanimfo mo hwe na mo tutu mo ne oma ye emma youth no isan say youth no eni abere pa ye da mase for eduru abato a NDC na MPP ni change bi because the NDC ba 8 years bebia ebusuafo na mo wasa mu na no ma yeye no mo akotena ase 8 years na NDC MPP aba se ebusuafo no mo so ye mo akotena ase e ma party from now they say hu so bi anye ne yeye fine party from bo no so efiefu ahiafo no ombe yeye ama afi de omama yeye ni mu atere kakra is akwaye two side MPP NDC for nko a so ya senti fie no ma yeye no ma na next 8 years mo sa ba be yeye na next 8 years na we musa be yeye so ya senti ahiafo no mu ne de ye be brɛ fokin ti Ghana ne de wa hwe akro no ne sa enkra bɔne nsɛm ne be dɔso saa because ahokyere ne saa de ne ba yegusu ayeji amanfo age nkyere efa asofo a omaji TV so aboso na yebisa se yentua tax ana yenja omomo ne nam TV ne so saa ana akonfo na omaji TV so aboso enne ama yen kwada akra no de omo ho agigi mama nsɛm bebre esi wo Ghana no omo so yenja omo no nam TV so saa na ye share opani ba ko na ye ne betwetwe nkomo mpacho wudi ye frame Pastor Asante Adakwa. Oh, okay. We crowd there or suffer in any agron by the pa. Me pacho. Yes, see. As of we magic TV swabos. And a yamia jumanso na moi. Ain't no yanya mo tax. And I yanya nam TV so. Na ebimu sabio, ebimu ebo bimapo, yanya mamonam TV so, and I yanya mo tax. But that's it. Na asam medical can say tax I was here J as of 4 day. First of all, I was here consider embra a war on my anymore. Sign embra no can. Embra no chere saying. See who sa the bet me who say I was say J tax and I say Nico say J tax. At dear back one minim say we're missing say missing school, missing it was school hospitals. I sorry I saw for a year. And that's a sorry for Ediba. Binum provided in this me provided bibia about boy mana I think say tax no a buy to me I consider say this side there Nico Semeji. But they say you different types of asofo ebiton kun abayfo enkune yesu mojani adade omo eto ade e business this a buy ne kase oje omo taxa many problem ho because enkanya medwuma ne de ye omo a eye no omo aye ne say de tete no say the net ye no but tax some ne de ye mrane be ka according to Romans chapter 13 say ye ni mrane asede a o man mu mpanyimfo no
ase ne yɛhunu sɛ nyankopɔn tumi bi asi hɔ ɛno no betimi aboa sɛ yɛhunu sɛ we yɛ mmara nti ɛwɔ sɛ ba sɛ mmara no ma kwan sɛ ɔmogye a mentimi nka hwe ne mmom sɛ de aba na nkɔla ndi wɔn ho agye mu yɛhunu sɛ TV so kɔmfoɔ bɛgyina hɔ sɔfoɔ aba bra ɔbɛn nka wasɛm sɛ ne sɛ ɛno no generate ma meka sɛ mekyerɛ Bible mu sɛ Yesu sa yare a ɔsɛ kɔnka nkyerɛ obi ɛyɛ nipa na ɛnsɛnkyerɛne asi ama no ɔne kɔka ɛnyɛ wo a na abɛgya sɛ mmara mɛhwɛ no eti sɛ sɔfoɔ bi di ne ho adanse a Yesu nko na ka sɛ me sɛ me di me ho adanse a ɛsɛ ne yɛ efi sɛ madanse no korɛ na magya nso di me ho adanse enti sɔfoɔ bi obɛgyina TV bɛdi no ho adanse bi a check it ɛyɛ question mark enti sɛ ɛkɔba sɛ ɔmo atani wiase nyina ma wiase nyina akɔyɛ sɛ gye sɛ unya sika ansa na ohun sɛ wusum nyame ameka sɛ mekyerɛw Acts chapter number 3 and 4 o read here Bible sɛ abra Peter mu duru pon na no na ɔyarefoɔ bi da hɔ obi sɛ ɔmo sika ɔmo anya bi Yesu kɔ no wɔse me ma mutumi wankasa ma musika enti saa tumi na ɔde ɛma wɔn no ɛna ma ɔmo de sorry ɛde nyane ɛma saa bafa no sorry yɛ so that is most important. The most important thing I woman say ya bema nipa ahunu nyankopon ene said ye yesi ede no etie asama asofo kan say ewiase mu anase Ghana ha ye wo mra wo ha enti say ya bema akwan am watena TV no so a e wo se wo hu say onuoma awo ye ne de na kwan ma nya nuoma bi akeke na abetia betena TV so aye se wo ye sofo se wo ye konfo wo ntimi betena TV so na wo nya de wo pa bia enti ya fa measures ento to nuoma TV no so a wo ye no ho se de be ya nuoma bi o mo ye no TV so no e fa influence em brand kwala na o mo di yichi no sofo ye da se bebre ase da ready gusu aye di amanfo age nkyere na ye hu ye ma me bi a o toto kokko nti ene e be bisa ne se empacho na udin de na na fie jemfu a asona de hye ai me pacho ye bisa se asofo ya omo wo TV suwe de bia ubi o TV asofo ni ubi o TV asofo ni akoye nyamesom yenje omo tax na yenkoso ama omo ntina TV ni so ana se yenje awo no omo na musa san se nyamesom na omo som beda wase ni piesie no kwasem ni asema wabu sai de eya asempa eya asema yekoso a ye nchiri me ya ye tiasia ye ne huni ye bre wo ho so esan se ye ni kamafo enti no ye ntumi nka da sansem we nyina ye ko nyina etwa behwe ye ne ankasa ye ne ye nchiri ma afu esu ye na sansem ye etwa behwe ye so ene se me ka kire se saasofo ye a wo mo age TV so aboso wo mo nyina advert na wo mo ye media mi hunu say ya advert no mo ye esan se Bible se ne wa fa wono asafrowade na adwuma no wa fa adwuma pa enti se wuje hu di se adwuma na wo ye no ya adwuma pa enye wo na abekwa akọbọ wo hu dawuro ya adwuma ne na bebọ wo hu dawuro enso se de san ne mama na ya kwaso no obia de ne de be TV se de be ya ye be hu se wono ni wo na ya ade se wo sofo bia de ne na so da be TV se asori ni TV so a enye asori na mi a me metu de me asori de ni TV so ene so nche se asori ni yekolo asori ni asori kese pa Asafo Church of God if America de ba ye na so ye ni TV so ye ni radio so yes ye asori dan kakra ka na ye wo ye Sika pa enso asafo na de ni ho adanse enye ye na ye bu nkwan kokope edom se ye mehwe ye obi mia obi me ne kura no de aba TV so susuan pa se Bible say enko wiase afa na enko di ni ho adanse enko ka na se mpa ne nkyere ye nkyekere wo mo gidi a ene ye mo wo masu eti se wo be ka asam na chem na se me nyini ya wotime chichi me se wo bo masu ade se me gya me pema nsa na wotime abo masu ene so ya yire ye kwon ya yire ye mene ya yire ye nsa ya force ya by force ye enko di adanse e de asam na me koka nia me hunu no a nia matie no a Yesu Kristo be wiase obesan yare no me hu be bia Yesu eso obi nsa kura mi ane to fam ene so ye sum ye ni akwachi ube hu anitim ube hu ase wa collapse yes mo ehonhom ne na ye kasa honhom be na ye kasa emra Yesu papa ne ka se wawura hu me mobo me baba akope woni ejini ma me no papa ne hwe no wan ka bibia kura wo de na ni hwe ni se ya no se honhom na kasa e manifest a ye ko e
and so yes so they say come out ni e break dey ni e break ye to me na ni emu ye for so ni ye adwuma no na nam say sika akase a wona wa bia station no wonu mo gigi enti ene atonwo kura ni afa ni so omra me ye niema na say na TV si age so agbosu ni si ye betra ye dwom ya ye betra jo be kofie so pa bibia hwe a wo bia TV a eniema nie eno an ye kwa akwahwe de na wo hwe chese nyankama de akase na asofo nyankama de ne ye mimi to me sacha ya achenti minim de we nya me sum sitie mimi do me fidie ne to station na say wo wa de na wo ye no enya de attract me a me ye fi wo sesi a etimi aka say de mimi nkwandem wo mo na me praise wo mo me na emwa me mimi de ka mimi nko de a enka sa wo mo bia stations no wo mo fa stations ni nya de ya na sometimes mo see ehwe Nigeria movie esi Ghana movie so wo hwe Nigeria movie a Nigeria movie no ade bi a che say etufo Nigeria movie tufo ekasa ye hyenkunan ma woti asam na sister dan akokọ no ma woti asam na wo mo eka na ma woti ase eba ye blame a enam sika pe na ye pe na eye entententem even ade ne ko obeya ma wati manya bibia film no wo boy say obeya ma na wunya ayi bia wo me na wahwe no just that ye nya ade sa eti no side stations o ma bia no yes na wo ma bia stations ni say wo mo hwe no wo nya ne ye na ne ye so ento nkyiri ma ne so ma no ato ya da si bebe na me pato me san ebisa say akonfo friends asofo na agi TV so afa nyina no ya san nya akonfo so o ma agi TV so afa enti yesi obi yesi yeso kane a ye mfa nhye kane dua ase ye de si kane dua so ma ne hyerɛn sa enti obi a pese odi ne de si edua so ma ne hyerɛn enti na o mo ba TV so enti akonfo ne de no so wa agi ne kyerɛ so akonfo ne de na wo mo ye ne gyina wo kyerɛ sɛ wo mo na adwuma ne yi wo mo de a na esa asofo na beje free wo mo nsam enti wo mo makwa ma asofo ne nye sa de ne free wo mo nsam o Kristo ni de nyam asofo de eni wo kwan sɛ asofo kra de kyerɛ sɛ wo ni wo kwan sɛ wo bɛyɛ eniema akonfo ye sofo wo kasa na obi gyina wachi wona na wo ka wo sofo no ka na obi so aka eya akonfo eniema sofo wo preach body gas be nsia na di wachi eya akonfo eniema okonfo ne de no wa ye ne nyan kama de na wafa ne nkurafo aka no ho no wa mo ye eti wo mo de se ndi asofo ne ye no wo mo ju wo madwuma tina mo wo mo se wo mo so aba TV so a wo mo so ente se wo mo nya wo matu afra ye hu konfo ne ye hu Kristofo ti enya konfo ye konfo ne ye Kristofo na wo mo ya konfo nyoma no wo mo nya yi no wo mo nya Kristofo ne ma e ba sa konfo so betena se ama wo mo kwa abusa wo ba bi no wo makọ no wo mo susu kwa Nyankopon no mo ko wo he ma me ya me moni di a wo so de na dwene na edidie ampa susu so de na dwene na edidie ejina wo kire se Kristo ni a wo sum nyame wunim nyame a wo sum no wo ba so ato wo to afre 1 cedi 2 cedis na wo kwa konfo akwatua 10 million 200 million ya wunyimi eti wo de na dwene odidie wo ye right eti wo ma you nya you na ma yes so enya yes enti ususu se yenjai wo mo no mo ntina TV no so esan se wo mu tua tax ana se yenyi wo mu free TV no so kra se de yenyi obi an free so wo mo ye ene ma ye hia be yenyi wo mu free jan o che se ene ma boni abanyina gina sa TV stations na wo mo de ba ya wo ma di afra wo so no sa ne ma boni abanyina eye mpanifo na wo mo ntimi nhwe ne ma e ma ne ma entity so no e na ma sa ne ma ni nyina no aba na ka yeto mi de me ka Rollins pen so sa ne ma we na ni ho Rollins pen so ye nyini Rollins pen so sa ne ma we na ni ho so say sa aka mi menka bim na ba ye no e na ma wiase asai a obi aye ne a opa ye hunu ne ense ye hunu se ye de nyane a ye bon pa ye sa ye menti ne so be bon pa ye se de kura e na ma ne ma boni a ye kwaso TV so ne ne ma ye hunu sa YouTube Messi ha ni ya mo de abai mi to mi nimu journalist nyina wo ho nya mi to mi nimu ai se mo de abai ya se Instagram o sa hwan ya mo de abai na de mi nimu sa ne ma ni nyina na se ye kwaso a e na akura wo nimu nya ma bebre se ye nim ti sa ne ma na mo de abai ni nyina e na eku ye eti wo mo nsan kofa kanetete atempo ne nwuma no mo ni so na be boa wo mo ne ma wo mo di kanfo ne ye to ho no wo mo kofa ne no mo ni so na mo be abroche no mo so no mo kwa no mo kono bloni ni one life foundation anto wo yi a nyane so omo so no mu bufa so no omo kon a omo say ha no mo de na omo so no omo bufa sa ministers na wo mo ti o man mu na me refi kwa man kan no ministers na omo ti o man na do yi wo mo say send as 700 na wo yi wo mo no ye hu nyuma bia omo ye ma ye bre what ye bre pa ministers omo nyoma djuma ye bre
na na de so omo ntimi nya adwuma na wonyi omo fi so no ono akasa na ye gini di e so ba ni minister tinti ene ma ye basa se hwe light off aye hu na mane light off ni enu say light off de omo ba ebi ma e se omo de kwa de ya asle papa bi de adenti na wo se timi basa ye hu na mane pa wate enchiri mane ye bre ye nyuma na ye ne so akatua no ane ye di tu acha omo ka no me furo ka yi na na e say this taxi me kwani me ba say me fa drop here 200 ni nyina so vat na omo ti a omo di tu omo ka nti omo nyi omo nyuma ye na ne omo ye na nye sa ye ntu aba biem omo anya ne me ye ntu aba biem afi we say because akwasi ba sa ya ba sa kwa me ba sa nti omo nyi omo nyuma ye na ye bre na ye nya changes a ye hunu so no ye da wasi bebre ai ye nua ba ajamfo aso na akere na adwene no o waka nsem bebre enti ye beda na se na ye de sia ba ye ji amanfo agi nkire na manya me nua ba ma bi wa ha mami musa ne din e frem kwambo achi me nua ba ma kwa me bo achi mi busa se ya sofo ya doso ye bie ye TV bia asofo yimie ye bie TV bia asofo yimie enti ye bisa se ye ngi wo mo tax ana sesen ye san se tete na ye kwa asore no na nsore ne doso de enso na nya bebre sa ne obie wo TV bia asofo ni obie TV bia asofo ni enti ye ngi wo mo tax ana sa wo mo ye nyame ni panti no ehu hia se ye beje wo mo tax me de metimi nka se ye ngi wo mo tax ana se ye ngi wo mo tax se tete na ye ngi wo mo I pay for transit. He's a council for transit. No more share sorry the free nyame no. Ni omudi mo ade omudi business no. So meti omungu eno no. What you say? Omungu eno no de o sem fata say batimi so omunyi free o. Me meti ma kan no. Na me pacha be no hu say asori we de odi business. Ya asori bi o ha me beton kuto abula musuo be ye akwankire basa tete na ni ho. Paul no ma anya bi. What you say? Omo aye di omo chi no Jesus Christ na edi na chi no wa me yesa de ni bi what I say also de my kwa yeso yom fama kwa ba mo de mo oji nipa ro ska ko ba o say ye bibi ma no what I say oni ska nti ono ye de odwa beto a onti so aba na so person oji no nyama nyina de a ense fata say o say ma wo ye de utro ma nu yo mamboefo sa so fori nyina no o say ji omo free o ma enu what I say e twa mo TV say e twetwa nyama bebre mo kise cancel for no so mo tia e no so mo ye ho adwuma e be bo ma ne akonfo no mo ba TV so Sika Gari ni wan ni nyina ye kwase asem tete no ka be hu comfort signboard a ene nya easy comfort no ti mulam what I say forest be hu comfort a wo be hu say we comfort na malama what forest so na tia akọ ba e say de omo wo mu efie omo ti kuma se fifi omo ti akran fifi na mo signboard bobo na nkwa e fafa na mes what I say nti de be better na say de be boa o man say sa de ni nyina enyi fi o na mo o man no me pacho wo busa o mo so on be ka cho say ene Ghana no bibia asesa yakọ bibia digital nti omo no so omo feel say omo tena wira mu a man crofo hu omo ne pa omo ye nti ti so omo ba TV so nti eno so nsa bon sama oti wulam ti so ye bon sama adwuma so ko wulam what I say e wulam na so ko enye bon sama oni we sum what I say esum so de eni han bia ni twaka so mo ko nwula nu mai na ya ye pese follow Jesus Christ anamo no ye diso no munya ade no mo ye no say 15 years ene 16 years ti kuni pa ko jiska do de ba next 10 years de be si o man nu no ma me be ehu timpa inform form na nsi fem no mo ye de say tax in de be de say amafo be jetu so mu ntua so bia be ka say we ye nya me adwuma sensi tete no man ntua ni ensem fata no so mo yi ni na fi o mo yi na mo man nti no na me bisa say wo say me ya nje o mo tax san so mo ye nya me adwuma wan so san ka say o mo san de ye business enti o mo de ye business na say me ya nje o mo taxi no wo hra te say business one na me say o mo ngu no how would you know say we or the ye business on say ade bi o ho a o hu a un say ade we a nipa ye o fi bon samana onim oh sir betia se kan so kire say ana madam o mpacho yesu asuafo Paul ene wan fo nyina me manhu de manhu bi what I say manhu bi nti so be kan sem na metia kire kan so akwankire fa we ko gu nkwanta nan so akwankire a abosomfo na yesa ana me boa be ko abosomfo na be kire say fa sede fa we ko be sa asofo na ye te fri nyame omo mu fri nyame no so hu anhu so hu so mu fi omo ye teaching so mu kire
kwa nipa mfa so a obekọ so amam on show on make sure say you see fa we black fa o pant o box dada wa hye o pant dada wa hye black na me hye no o hye ama wan na me already nyina o hia you adwen sacha no hia nti omo ye business ndie you say cancel for no hwe no mo ye do mo mu ana e tu omo ase e hwe omo enu e ma na so enya e fa hundie ne say me kura metimi nkwa asori bi o ja say adenti ya na de kweka okwe de ukọ mecho for the say sa nti ama for the Bible mu ana o Bible mba o say wu say ade bia say fine say na me scan me ho na edu afọ de obi a lie me boa e lie obi a soro akona nkwa otima ho fere o ta say ha nti o say mo ye no mo san ye mum Ghana de o mo say mre wi ase san Ghana de san yo wi ase san Ghana en kan ho kra masa munya say wi ase san modern de na fa confront me ntan wula mu Ghana ye tin wula mu na Ghana anamboa de na so ene kra so to uba be aito wi a me boa ateche nkwa nti o say mpanyifo no omunya de omoye na asofo no mu nyim pa my dana yesa o man say ye ba be wo no what I say ye man be unu amane pa enye easy ye wi ase ko no ye man be unu amane nti yes de wo mu a me madwen kira no nye asofo papa no ye nyim na papa fo no nye adwuma no that's yes that say e de ba Edum TV so aye nua be ma no na agye nkire ne say enka Christian Council for no asofo na omo nye na omo bo apo no minim se de no osi kire mu de wo se asofo ni bi bo apo enti omo bo apo no de enka yenyi omo free TV no so na omo ye nyame adwuma pa ne de ye ma omo nya adwuma no na nyame som de ye nye tax ono so na agye nkire no wo se ye ni kwan se ye gye asori tax enti ye nua be ma no ono so na agye nkire no aha ye Edum TV medam ase ai egusu aye gye amanfo agye nkire na ya be hu opani bi na opani e mo akwa abade ba Edum TV so ya aba mbacho wudin ndende osika ana ko bi hu mbacho ye bisa se ene ye hwe TV so a uchi mu TV na asofo nie uchi mu TV na konfo nie na asofo ye o maji TV so afa ye bisa se yenye o mo tax ana se nyame adwuma enti yenja ye o mo na o mo ne nam TV no so na o mo nye nyame adwuma eyo minya ba das ne se kwa bo ma chama jo apidi so mse oju ko chira so from what is in there I know what them cause you mbe wi asemba two roman presby methodist na you man you sa apidi so bia ba ombom pa ya ro ba sulu ya kete ba sulu ya na mbe se mo se na mo mba ka na presby on de mo ni anontia na ya ba o so no ma yeta nchene first we go Bible school o akoye presby sofo na roman sofo na de bebe me wa mu se e fe bia ba tadum no be sample ni fo ho ama na wa chi krom a e sofo na se yam se kusubu afotu kwa ko man Africa ko bi so ma chi nya ban bia o ma gbu so bra se o ba kabakla Africa Zambia na ba bi ko so ya de ho no am se aban so ma no ba to ba fa nya hwe aban tries ka so onko hwe adem la aba ye ntu na mo bia aba na gbu so bebre ma asema ma o boy asori a o hwe o set o ko pasa o ti ana asori ye nyame asem nipa bia to aso nyame asem ni mu a o ti min tsala ni ye ba waso edin time nya fo nsa en mo ti edwuma to ade entosifo ye nefo ensa no ano odene asa o me ye an robbers me kan prince o me ye an robbers because mrakisi bia no ha chance on about pa in the morning 4 o'clock e ko adwuma e ko di pa ngesika e mo chama me no asore e ma me nkuni wo yere e me ngesika dia aye 419 enti aban fiwani Bible kura ba Yesu ba o so ba hye ne ma onyi bia mfrim enti aban ba ya e ba tu on kura ablem first papa e bo hu o ma me amu ase obonten na ye tene me bo ma yo to e me ese me trini ene aban be na he ma Ghana e sinke
ɔman ne ɛsɛe ɔbɛ sɛ ɔman ne yɛ a ɛyɛ nkabɔ mu ɛsɛ pɛ yɛ ɔyi baako a ɛna ebu kabɔ mu a yɛ mu baasa abaa no obɛnya sika ɔnfɔ ɔman no ho but abaya baa baako hɔn kuma baa oni hɔ imam baa oni hɔ ɛna rɔbɛn sɔkɔ ɛna oni hɔ ɔkɔ ɛna ɛwɔ gya hɔ akɔ baasa asɛ to so no yɛnyɛ ne yie na da akyɛ wiase ne ansɛ yɛ a yɛntuma baa wɔn de yie ti asɔre ne yɛ sɛ ɔman Ghana yɛbisa mi a de bɛ akɔ mu ŋun sɔrɔ ne nyinaa sɛde yɛbɛte sɛ presbyterian Bible school no Roman Bible school no wɔn mfa sɛ kwan naa so bi ɛtɔ so bi yɛn nso school gyam na yɛ asɔre no aba stop wɔn mo ɔnstop wɔn mo kwan so ndɛm nyɛ ma a ɛde yɛ kɔ asɔre wɔ school ɛna wɔn de dan so anum nyɛ wɔn wia yaa ebi kɔm kɔm ma nfi saa ase kɔn te saa ase ɛyɛ ne te dan wɔn yɛ asɔre wɔ mu ɛna wɔn bɛ wɔn fɔ so mɛmɛ video. One person na bɛsɛ school dan bɛga mo wɔn kɔ so na kɔ so mo deɛ na school dan so ɔne yɛ nya wɔhwɛ ti aba na to yɛ dɛ ɔnkasa Edum TV ya yedi